Бажаю здоров'я, шановні присутні, шановні панове офіцери, військові, наші герої. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi Bakhmut melihat langsung para prajurit dan pembela Ukraina dan dia secara khusus memberi semangat untuk mereka yang berjuang melawan Rusia. Zelensky melakukan kunjungan tiba-tiba ke garis depan di kota Bakhmut Oblast, daerah setingkat Provinsi Donetsk pada Selasa 20 Desember 2022. Kota ini sebelumnya disebut otoritas Ukraina sebagai titik terpanas pertempuran lawan pasukan Rusia belakangan ini. Menurut rilis kantor kepresidenan Ukraina via Associated Press, Zelensky menemui garnizon yang menjaga Bakhmut, lokasi pertempuran sengit antara pasukan pertahanan Ukraina dengan pasukan invasi Rusia. Bakhmut sendiri terletak sekitar 600 km di timur Kiev. Kota ini berhasil dipertahankan Ukraina menghalangi misi Moskow mencaplok keseluruhan kawasan Donbas. Dalam upaya merebut Bakhmut, pasukan invasi Rusia dilaporkan dipimpin oleh kelompok tentara bayaran uang tersebut. Тому на ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам бажаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито, від серця, від душі бажаю. Моту бережіть свою міцність. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!